imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woza kababudokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama egamelweni. Siyabingelela baba udokotela bakwesiza sithi 2024 namhlanje sinosompisi ngoMay kuswela ngoJanuary sika simbone baba udokotela umelaphi wendabuko namhlanje ke sithe ake simeme simtshela ukuthi hayi akeze enyangeni azosazisa ukuthi esigodlweni sakhe kulo 5 months kade enzani and abantu abazokuyena bazotholani 5 months mningi kakhulu engenzi lutho uzositshela ukuthi besa sompisi Doda. Kushathi into la kodwa wathi uyifule lo gama Hayi uyena uNtuli. Uyena futhi sompisi ngithi nami uzothanga uNtuli angiyona inkatha mina Hayi uyena uNtuli. Baba 0736999991 Yeah, number yami le mkhulu. Wakuba nentombi ukubona Yeah, ukubona. Uthi wakuba nentombi khona Hayi. Ekushime ngempela kampele Hayi angithathi. Ekushime qobo ushime Hayi lutho. Iba ngazothi zonke Hayi yampele kaNtuli. Kubona uthinta ukubona hayi angithinta. Mkhulu. Ba njengomelaphi wendabuko uphethe umyalezo othi ufuna ukufaka kubelaphi wendabuko. Yeah. Uthi ake sihlanganeni sigayeni amabutho sigayeni izizwe sigayeni ikhafulo. Yeah. Uthini kubantu? Mkhulu lana ngikhuluma nabantu ababelaphi ngikhuluma abantu ababelaphi indawo zonke ma province zonke ukuhlangana kwabelaphi kuyafuneka mkhulu noma ungayinyanga but inyanga iyakhula usuku nosuku ukuhlangana nabantu abahlukene nabelaphi abahlukene kuyafuneka sihlangane sigaye umuthi esokwazi ukuthi sisize ngabo abantu abasuke befike esigodlweni ngoba izinga lokuthakatha lisezingeni liphezulu abantu bangabe beloya basebenzisa izizwe basebenzisa amabutho mangabe umakhosi weyinyanga lezi zinto lezi awuyisebenzisi uyogeza abantu ngonto ngana ibovana bangasenti mkhulu. Baba. Yeah. Yawazi ntongana zibonzwa wena? Yawazi mkhulu. Umfana zilanjwana? Yeah. Ngwazi kahle. Yabona ngoba wena usafika emthini ufuna ngikufundise. Yabona ufuna ukuthi uvuke ekseni uyoqashwa. Yeah. Thatha intongana zibofana ugrade. Yeah. Ufa emanzini ekseni usuzoya emsebenzini musugcoba ingalo zonke nasesifubeni. Ufika late. Ngeke khehla hayi. Ngeke uzuye kwalapho. Ngeke uzuye kwalapho. Ungagijima indlongo around indlongo. Around indlongo. Yogeza umuntu oyisitha sakho noma babaza. Hayi. Akuyona imithi. Sokubulawa lapha. Sokubulawa. Uthini kubantu? Uthi oza sikugeze ngalempande. Yiphi lempande okhuluma ngayo? Mkhulu impande lapha ekhaya sinempande mkhulu yokugeza umuntu izinto zakhe ezivuleke mkhulu. Abantu izinto zabo ibophekile amadlozi ababoshiwe basebenza imali abayiboni lapho into esuke ifunakala kuwena mkhulu ukugezwa. Abantu bajaha izinto ezinkulu bafuna igubhu bafuna ini. Indaba iqale kugezeni sigeza idlozi siqhelisa izilwane siqhelisa imoya emibi sisusa izichitho ngoba izona zinto abantu abashawa kakhulu abantu abangayinaka abajaha imithi pink nemithi enjani nemithi enuka kahle bengasusile amathunzi basusa izilwane bageza idlozi ngoba iyona into esiphethe ngaphandle mangabe ukuthi ke wena idlozi la hamba ke lo valwa ke awusebenzi ngalo ke kuyazwakala ke lapho. Unomuntu osindisiwe uthi uyawifuna lo muntu ukuthi ubuyishele nini ungasebenza nakubona. Hayi mkhulu umuntu ushaye aphambili ushaye emuva mkhulu ungasebenza umuthi ngeke ungasebenzi kuyena noma kuthiwa usebenzi kunemithi esiqale simnikeze yona umuntu ayisebenza geze ngayo kuyima ewuthinta kodwa nje wona hayi mkhulu iwona abantu abakhala ngawo kakhulu ngoba uyisikhwama yabo ungena enhlanhleni ufuna umsebenzi ufuna mangabe ukhuluma kuziwe ngawe bakulalela abantu bakuthande noma bengakuthandi yebo mkhulu ngiyawudlula kakhulu bangesibanga seqaqa usenaso
Sikhona mkhulu isibango seqaqa sisinikeza abantu abasuke bekhala ukuthi othandweni baneyinkinga mhlawumbe umama ushadele kodwa ubaba ubhizi kakhulu uyabo akasondle ekhaya akasenzi ini iqaqe lona esisisebenzisayo lo muthi siyakunikeza nje wona uchathe ngawo and then kodwa uqala ugqume uphalaza ugeze ngawo mase uthatha lo muthi athi ugqume ugeze uphalaza ngawo ubeke ndawonye mase ubeke ndawonye then isuke sesifaka iqaqa ikhona into esifakayo yeqaqa kulomuthi lo mase uyawuthatha lo muthi uchatha ngawo mase uhlangana nobaba lapho icondom lapha awuyifaki akufuneki condom la omunye ucobe la kuma point of contact omunye ucobe la mase niyahlangana naye into ezokwenzeka lapho uma ngabe ethi ubaba uyahamba uya kwenye indawo kusuka inkinga mkhulu ezinkulu kusuka inkinga mkhulu iqaqa liyanuka mkhulu yebo la athi uyakhona noma athi uyashela noma athi wenzani udlala ngesikhathi yebo udlala uba nesidina nje ebantwini not uthi isidina kodwa esenza ukuthi anyanywe abantu avukelwe izitha cha kubantu besifazane mangabe ukuthi indoda kanjalo nalo nakubesilisa kanjalo kuba iopposite kuba iopposite ake sikhulume leyo azivale izitha ngomnqandana yini umnqandana umnqandana emkhulu umuthi sebenzisa induku zomnqandana kuba yinto mhlawumbe njengoshesizwe hayi induku lezi umnqandana uyinduku nje induku zakhona zimnyama yabo so uthatha wona sithatha yona impande le mase siyakwazi ihlanganiseke neinduku zethu kuye ngokuthi ke izitha zakho zikanjani ngoba izitha ayifani mkhulu khona izitha eziku level 1 la usuke mhlambe washaya umuntu ngempama uyakufuna nawe ufuna ukulwa nawe yabo izinto ezincane lezo kube khona izitha uthola abantu bakufuna ngeibhamu baze bafike ekhaya bezokufuna lapho ke kufunakala ke imithi nomnqandane okhandwe ngendlela yokuthi uboshelwe kakhulu esifike sikubethelele ngawe ekhaya sibavale ukuthi mangabe bakhanda itulo lokuthi kumele bezokwenza intembe ekhaya kuvuka inkinga yabo kuvuka inkinga isida bacabana bodwa noma kwenzakalani noma mabefikile sebefikile egcini bavele bakhathala thola impila unokani nalomuthi ufaka obuhlalo omhlophe nobuvu uyogqiba endleleni ehamba abantu noma ezibambaneni usukuswenzani la mkhulu lana suke sikhanda ayiphelele futhi lemthi usho yithu uthe nalomuthi yini lomuthi lo hayi mkhulu ngeke iveze yonke ngeke iveze kodwa impila ayisali ayisali nonokani nalomuthi lapho suke sikhanda into mkhulu okungaba ukuthi sivusa into sifuna ukuvala ngayo or sifuna ukuphumelelisa ngayo umuntu isilwane lesesuke sivusa mkhulu asibuyele lana inyanga othi ayihlangana kwakhe umuthi yebo mkhulu mkhulu siyahlangana sohlangana ngoba ku May manje uJune abelaphi sine page umuntu mangabe esuyefuna ukuhlangana nathi sine page la esihlangana khona but before umuntu simede kunemithetho kunemigomo nemibandela mangabe ungena kuleyo group le kumele siverify ukuthi umelaphi ngempela yini kube khona imibuzo esokubuza yona sibuza ukuthi iqolo likaNtsuku mbili linjani mangabe uthi libovu sikujikijela ngaphandle mina imhlophe hayi sikujikijela ngaphandle usho ukuthi bengachaza kahle ngibe nesikhathi ngichaza kahle iqolo lempila nje hayi ngeke sikufake mkhulu asibafuna abantu abasabhibhile ngizobe ngichaza iqolo lagobo mina hayi alikho alikho angithi siverify ngalokho ukuthi labantu esibafaka la akubona yena abantu abazothatha noma ngichaza iqolo lagobo kahle noma uthi iqolo udlala ngesikhathi mkhulu ayikho lonto leyo yabo hayi angithi siyasefa la ngoba sike saba ne group cha phela manje ngizama ukuveza nami nginyanga ngoba uzobuza bese ngithi nayi iqolo lentombi kayibhinci liyakhanya hayi idlala ngami lapho ayikho lonto le shuthi awuyona inyanga ayike inyanga noma kuthiwa uyinyanga la eThekwini usebenzela la eThekwini umsebenzele emakhaya awukwazi ukuthi ungangitshela indaba zaNtombi ayibhinci iqolo lentombi ayibhinci linjani ayidlala ngesikhathi ayikho lonto angithi sokwenza ivideo call sikubone uhlobile ufaka ibhayi okay tick mangabe sesibuza ke imithi ukuthi okay iqolo likaNtsuku mbili linjani make wathi nje hayi limhlophe noma libovu noma lini hayi
udlala ngesikhathi shuthi awuyena umelaphi usho ukuthi impande entindile mina ufuna ngayichaza ukuthi njani hayi mkhulu intindile ayiyona impande khehla la Ngeke ngeke so nje sizama ukuhlunga la ngoba sifuna abantu abaserious ngoba la sifaka imali hlanganise mhlamba ama1000 or 1.2 and then siyahlangana mase ke sigaya lento lesovumelana ngayo ukuthi yini esigayayo nakhona futhi njengoba sobe sigaya asifuni wonke ngoba khona abantu abafika ngomqondo ukuthi nabo bayinyanga ezinkulu cha la sifuna abantu abaziyo ukuthi lento yobunyanga idinga ukuhlangana ngoba abantu bathakathwe kakhulu mkhulu mangabe uqonda ukuthi izompisi anofuna ama fake lapha hayi mangabe fake kuzokwenzeka phela ningibuza ukuthi iqabunga lephakama lasemanzini lelimhlophe linjani mase ngisho mina hayi kehla sufeyilile nje lapho kusaqala nje lapho yabo yona mbuzo leso bese siyibuza ngoba yima ngifele kusaqala usufeyilile nje kusaqala ngichaza phela iqabunga mina ukuthi linjani hayi usufeyilile lapha angithi siyakubamba lapho ukuthi usaka grade iphakama nazo iphakama yonke hayi angithi sesikubambile ukuthi hayi lo uthunyiwe lo ufuna ukuzoza ukuthi senzani sheshe sikukhiphele ngaphandle siyabona mosha isikhathi la adlala azilizodlala inamba yami mkhulu ithi 073 6691 ngisedebheni endaweni ekuthiwa iselindelani kaMadamfana mkhulu okushuthi uthini kuthina njengoba mina ngithi ngisathi ngiyachaza ukuthi igxolo lentombi kayibhenci lithi yabona liyakhaya hayi mkhulu ayikho nje lonto leyo nje sokutshela ukuthi hayi hamba odlala hamba ofunda umuthi ngaphandle mangabe uthi ufuna ukufundiswa ke yabo ngoba sinayo enye abantu abasako grade R abasazokhonjiswa usunsuku mbili unjani ilabatheka linjani yabo kulabo abasanda abantu abasanda kuphuma ephehlweni sinako kwabo labo esibacathulisa khona uthi hayi ke lama kanje ngoba senzela lento ukuthi abelaphi noma thiwo usempumalanga noma thiwo useGoli noma thiwo ke abantu basizela ukhona ngoba nami njengoba ngila eDurban ngisiza abantu abaseDurban ngingathi ngiseDurban iphinde ngisiza abantu abaseGoli inyanga zaseGoli zikhona cha izibazo zikhona ngithi izo lese ezichaza ukuthi iphakama lasolwandle limile endaweni enjani lifuna indawo enethombongane hayi ngeke ngihlala iphakama lasolwandle limile endaweni enjani loyo nje ngizomtshela ukuthi hayi last night group yakho yabantu abasaqala eminyangeni kusamele khuliso ngoba nathi asivelanga saba inyanga saqale sakhulisa samentorishwa kwahamba isikhathi iminyaka lento siloke sifunda namanje sisafunda namanje valelisa ke mkhulu hayi ake sibonge support nje abantu abasithembayo ukuthi abanye ukuthi baku Free State bathi bacela imithe ukuthi sibathumelele yonke lonto leyo sibonga kakhulu nje ne channel yonke into abasenzela yona siyabonga baqhubeka basithembe njalo baba udokotela bawesizibojaba lento eshiwoyo udokotela lebaleka kakhulu ngoba izohamba nje igqilaza sifuna ukuthi ukusivezela umehluko phakathi kwephakama lemfene nephakama lenkawu usitshela ukuthi umuphi umehluko siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababa udokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Celele iBlack Stick kababa udokotela kujabule umama ekamelweni